Ek naon teh? Ya, tengah teh ngalah buah. Ngalah buah, buah naon? Buah peuteui itu tuh. Buah peuteui. Lobanya? Ah, lumayan Wah, mana buahnya itu ketemu acan? Nah, lagi lah, makan kelan calana. Air siban rekalan calana. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, naik. Wah, ada sekali loba, jeung cangkang nama. Yang mau tarasi nya teh. Ai tarasina eueuh ai haluna badag aing maeran dak. Jangan seri. Jadi tutup dibuka cek buka kenana teh sina sanggul lain. Eta Anut. Oh, heuh. Eta mun sih kan ulah ditutup dibuka tutup buka aing lemut ning tah. Lamot cu lamot. Oh, koreh lamot. Eta kopeh halus deh. Aduh kabita deh kak euy. Aduh, tapi dah rumah mana cuk? Aduh di kurutan we mana kita? Bangun ngeunah eta. Hayang tuh. Nah, ucing, ucing hayang namanya. Sangu hanutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, peuteui na ini po. Hah? Ka batuna kene. Harua ada meureun. Yuk, obrol lodog gimana? Duh, kita sambal kasar kena deh. Ciri khasnya mah batok. Bismillahirrahmanirrahim. Muncat Susun benang jagung. Nah, Betul. Benang jagung. anu mana hek? Lain sa. Lagi mah. Aku enggak. Nah, lah atuh anak ngkon. Aturkeun ini. Aturkeun ku. Isukan ngarahna mah. Kajagong. Ayo hayang sang aja agahan. Bibi namari. Semeri. Yang tutup. Gagong. Aku aku tuh. Dah hayang gagong. Anu. Mas kakak. Nah, itu kan malah foto ayeuna. Kapan dia masih hujan sih? Jangan kita kan sambil ngadang.
Ayo. Hah, hah. Memang? Yang piring lah. Oh bisi atuh. Agak tuh. Aku cak. Wah, itu. Lah saya tuh tong bari mama seprit. Bawa kamar ada tuh. Oke. Ah, lu. Ada buah penyelangun. Enggak sih. Enggak sih imbaknya. Ya kan ya. Cangkang apa? Kalau mau baca, mau acak, masuk. Alhamdulillah rabbil alamin.